Nažalost, moralne vrednosti više nisu na nekoj ceni. Čujem sebe kako pričam o poštenju, o precima. Nažalost, to danas nisu vrline i to je ono što je problem našeg vremena. Da bi čovek sve ovo razumeo, mora da ima srce i dušu za kojom ide u carstvo nebesko. It's 3 o'clock. Kad ustanete ujutru, morate da imate moralne vrednosti i poštenje, gde danas to ne ceni. Morate nešto da date u životu da bi bili poštovani od svojih predaka, svojih prijatelja, svojih rođaka. Ovaj džemper je imao običaj da nosi moj otac kad je nešto gradio. Danas ga ja nosim kada nešto gradim. I ovaj džemper danas putuje u mesto Istok sa mnom da sagradimo jedno pravoslavno groblje i da uredimo žicu okolo i da podignemo grobove. Ovo možda jeste torba sa starim stvarima i radnim, ali meni će mnogo značiti danas. Jutro, momci, Željko Nevene, braću. Nadam se da nema snega tamo, kako su mi javili za lepo vreme. Vidimo se, Željko. Patriote nisu oni što pune džepove parama. Patriota mora da budeš u svome srcu. Da dođeš, kao što je srce mog brata i porodice moje, tako i moje srce. I brata koji drži ovu kameru, koji se trenutno ne vidi. To je srce patriota. Da posetiš ognjište svojih pradedova, dedova i svih pokolenja. To je pravi patriota. Manje uzimajte novca, a više dajte, jer kad imate Boga za svedoka, ne plašite se istine. U mestu Istok živi samo 8 porodica sa albanskim stanovništvom i oni su prave patriote. Danas sa 8 porodica i sa albanskim stanovništvom ćemo urediti pravoslavno groblje i da ćemo poslati poruku da je dosta bilo mržnje i vreme je da se dešavaju lepe stvari i ovakve poruke da se šalju po čitavom svetu. Ne smeš da se žališ na svoju zemlju, jer ti si svoja zemlja. Patriota si ovde gde si došao na mesto gde počivaju tvoji preci i da ispoštuješ svoje pretke. Svi oni ljudi koji su prodali svoje imanja i sve, ne smiju da zaborave ovo mesto i ove oskrvljavljene grobove. Aga obenđas oparo. Pošto je ovo sveta zemlja i koju smo dobili blagoslov od naše pravoslavne crkve, niko od nas ne koristi rukavice. I ove lično spomenike ćemo svi da uradimo sa porodično, ovako da podignemo sve ove spomenike oko nas, gde je ulazilo raznoraznih stvari i gde su bile neke ružne stvari, ali te ružne stvari više nikad neće se desiti. Ovako šaljemo poruku da se dešavaju lepe stvari. Da ružne stvari se što manje dešavaju, da smo mi mlađi ljudi koji pravimo novu istoriju.
I zahvalio bi se našim prijateljima koji su albanske nacionalnosti, što nam pomažu u svemu ovome i mi danas krećemo u našu akciju. Naše ruke danas su čestite i mi danas zauzimamo veće mjesto u Carskom nebeskom, jer ovim rukama smo podigli spomenike. Danas se možda svi upisujemo u novu istoriju i nadam se da ćemo uticati na ljude oko nas, da i oni urade nešto za svoje pretke. Da nije tih predaka, ne bi bilo ni vas, zapamtite to. Zato im budite zahvalni i učite decu, gde su vam bili koreni i odakle ste. Ali gajite i odnoste sa svojim komšijama, jer su vam oni najbitniji. Došli smo ovdje na Kosovo i Metohiju da pokažemo da se narod slaže s Albancima na Kosovu i Metohiji i da pošaljemo jednu jasnu poruku, da je dosta bilo ružnih stvari oko Kosova i Metohije, već da se počnu dešavati ovako lepe stvari kao danas. Političari znaju da pregovaraju i da nađu zajedničko rješenje za jedan i drugi narod. Ali mi danas šaljemo poruku da želimo da živimo u slozi kakva je nekada bila. Meni je normalno da se neko zove Driton, Agim, Marko, Zoran i to ne smemo da nas deli. Ne sme da nam padne na pamet ako hoćemo da idemo u budućnost da kažemo ti si Albanac, ti si Bošnjak ili ti si Srbin, već samo trebamo da se zovemo kako hoćemo, ali da smo po nacionalnosti ljudi, da se slažemo i sarađujemo u svakom pogledu i da zajedno jačamo. Pogledajte samo ovaj primjer danas, jedni bez drugih ne možemo, jer smo mi komšije i oslanjamo se jedan na drugoga. Evo. Uvijek sam govorio da slogu ne donosi ni funkcija, niti neke velike titule. Slogu donosi ono što imate u srcu. Na ovom mjestu su se možda nekada dešavale ružne stvari, ali ova generacija mladih ljudi je ta koja hoće da pošalje u svijet poruku da je vreme da se dešavaju lepe stvari. U mjestu Istok živi oko 25.000 stanovnika, a 8 porodica je samo srpske nacionalnosti. Ovom prilikom želim da se zahvalim Srpskoj pravoslavnoj crkvi što nam je dozvolila da ovu svetu zemlju uredimo sa mojim dobrim prijateljom koji nam je jako pomogao, koji nam je pomogla i institucije u mjestu Istok na Kosovu i Metohiji i želeo bih da se zahvalim, ali pošto sam bez ičega sa sobom poneo, moje poštovanje će biti tako što ću mu dati jedan moj omiljeni alat da poklonim ovome bratu i da mu poklonim. Ja ću ostati u unenim čarapama, to je jedno poštovanje što si uradio za moju naciju, a brat će tebi da se oduži i da znaš, molim te prevedi samo. Sve razumeo. Samo mu reci da ja želim ovim gestom da mu se odužim, zato što je uradio za moju naciju i da ovake poruke treba da obiđu čitav svet i čitave novine, da se vide da se ljudi slažu. Doe me voor dat je si puno mir, da si krijen pun, da me krijen voren tu, Hvala pa. Živjela Srbija, živao albanski narod, živjela sve nacije i dosta je bilo ružnih stvari, samo da se dešavaju lepe stvari i ovih poruka da bude što češće. Hvala. Patriota je onaj koji spaja i pomaže svoj narod, da je manjina, da voli svoju zemlju, ali poštuje i druge narode koje žive u njoj. Ovim našim gestovima danas ne želimo nikoga da uvredimo, već da pošaljemo jednu jasnu poruku, da još ima ljudi koji ne gledaju koje boje i nacije. Zato želimo da se proširi ova poruka svuda po svetu i svako da je vidi. Ja se teškoga srca rastajem sa komšijama kada treba da krenem za Beograd, ali ne brinem jer znam da će oni pomoći mojim rođacima koji ostaju ovde i zato im neizmerno hvala, kao i opštini. Postoji čovek po imenu i prezimenu Miša Nedeljković, koji dosta brine o groblju i ljudima koji žive dole. Zato mu neizmerno hvala. Ovom prilikom želim da se zahvalim 3 ljudi bez koga ovo sve ne bi ovako prošlo. Kimiju, Slaviši i Ljubiši Krstić. Život je kratak, volite se.